muri Mozambique erwakira yiswe Kenneth yiraye ku nkombe z'inyanja y'Abahindi aho yatumye abaturage 30 bava mu ngo zabo bikanga ko yabakora nk'uko idayi yabagenje. Abigaragambya muri Algeria bataniye imbere y'ibiro bikuru by'iposita ku nshuro ya 10 bikurikiranya bahurira buri wa gatanu. Muri Sierra Leone akato kari kashyizwe ku barobyi b'abacuruzi b'amafi karangiye kandi biragaragara ko nta ngaruka zirengeje byagize ku isoko ry'amafi n'ubukungu. Abaturage b'umurwa mukuru wa Central Africa Bank bafite impungenge z'ibura ry'amazi rikomeje mu gihe abakozi bo mu by'ubuvuzi baburira abantu ko hashobora kwaduka indwara zitewe n'amazi mabi. Naho muri Nigeria iserukiramuco ry'ingoma z'umwaka ryatangiye muri leta ya Oguni aho ryitabiriwe n'abantu baturuka mu bihugu 23 bya Afurika na leta 18 za Nigeria.